Ndagĩka-inĩ ya mũthianĩrio mũtumia wa mwanake wa mũtumia wa kerĩ mũciĩ-inĩ ũyũ arũgamirie mathiko ma Sarah Baireng'ang'a thutha wake gũthiĩ igoti-inĩ nĩguo kũrũgamia mathiko make. Kũratuĩka mũtumia ũyũ ena maratathi ma kuonania Sarah ndabatiĩ gũthikwo mũgũnda-inĩ ũyũ. Ũndũ ũrĩa ũrehete kĩeha kũrĩ bamĩrĩ yake kuona omoe nyina ahikĩtio na njĩra ya waragania na ya kĩwatho. Babangu alipenda kugawa mali yake katika hali ile ya nusu kwa vile alikuwa na mabibi wawili. Na sasa imekuwa ni kama mali yake yote imeenda kwa boma ya mama mkubwa. Na huko tena hata amenyimwa haki ya kuzikwa tena kwa shamba ya bwanake ambaye aliachiwa na bwanake kwa sababu ya hiyo document ambaye inaitwa wili, na ambaye amekufa hata bila kujua hiyo wili inasema nini, kwa sababu alijua kuongea na bwanake katika hali ya ana kwa ana. Mambo ya maandishi hata bwanake hakukuwa anajua kusoma na kuandika. Na tulikuwa tubusike leo, lakini kwa hiyo shida tu imetokezea ya kusema hata si kwa sababu ya bwana yake, ndio tunasikia uchungu sana. Ndio hata vile tulikuwa tunamsaidia akiwa mgonjwa, alikuwa anasema asitolewe hapa juu yeye aliachwa hapa na bwana yake, na amechinjiwa zile mbuzi za Kikuyu, hakuna kitu hajafanywa kwa bwana yake. Sasa yeye haifai atolewe hapa na mama wa kuolewa, sababu hata si mtoto wake, ni mama wa kuolewa na kijana wa hiyo boma ingine. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya kũharĩria mathiko make augĩte gũtikoretwo na mũhĩnga o wothe meharĩria-inĩ ma mathiko maya. Nginya rĩrĩa mũtumia ũyũ arathire igoti-inĩ ndagĩka-inĩ ya mũthia. Tumeenda hasara kubwa kwa sababu matayarisho yote ilikuwa imetayarishwa ya kwamba tutampumzisha huyu mama yetu leo, na hata watu wote wa kijiji walikuwa wamejitokesha. Lakini sasa imekuwa sasa ni kazi hiyo yote imekuwa kazi bure. Mbaya tunataka serikali ichukue hatua juu Kiambu imekuwa mbaya. Hii masaba imeleta shida juu si mtu mmoja amenyang'anywa haki yake Kiambu. Tuna ile mashinda iko ya pesa, wewe unajua ile hali tuko juu pesa hakuna kazi, ni kujikasa kupanga kitu kama hii mpaka ifike siku ya kusiko. Hii ni kitu iliandikwa saa ile mzee alikufa, sijui alifufuka kutoka kwa kaburi akakuja kuandika hiyo will. Na tukiangalia sana hiyo ni ile kitu iko. Si ati ni ile kitu ya kuwekelea, hiyo ni ile kitu iko. Nĩgĩko bamĩrĩ ĩno ĩmenereirie makĩenda ikinya rĩtacũkirie mũtumia ũyũ. Ni Uhuru tuko naye. Kama sio Uhuru tuko naye, tungechukua Majora na Mivugi na kila kitu, tuende huko na tufanye hiyo majishi bila wasiwasi. Lakini kwa vile iko na sheria, hatuwezi tukafanya hivyo. Lazima tugoje hiyo sheria itumike, na tunajua itatumika kulingana na vile Mungu atafanya.